Dapat perlak dedap. Dedap mah. Pak ini nawan hakamat garima. Perlakan ni kematan ini mah perlakan tayaran leni lepet pikir mah lepak te perlak pai yo pe kamar yo pe dedam te katenwan yo pe ideni mataran mah ini lepak ideni tat mah ini kanang yo skam bago kerima lao pai pai kate ngitiaran yo pet ni mah te perlak pai kate dedap kate nuan yo pet ande ni mah nien lepok leni te perlak pai ini nuan thau like same pai ini nuan khuai mah te perlak pai kat dedap yo pet wayan wan lagi mah prau soi wayong prau yong ai ini nuan yong kai mah pa ni lah pet ini wan yo pet bateri pe geni le man go yo pet bateri genian hai ni rada kwa fitan gri ni yo pet bateri mat gi tas ini perlak pa yo hina perlak ya bo biki bateri ini wan ni switch mah ini dedap yo wian ini hapit mah pai perlak dedap yo perlak ni biar yo nian ini new prauso ini mah hapit yo ini geni ini mah tay tas apa yo fe yo te perlak kate tas gi sendan mah te perlak kate yo tes nuwanaga detan mo gani detan go ausen mandakala gari kate yo tanaga yo pet gani ba kate yo tan lagi mah ba pitan lagi ya Isi perlu makan kah ya?
Pai phir adapta na kai tu yo leni lekendau hai tu Kapten Wan itu sanaka dengan ni mo dengan ni la ye guket pai perlak coba hai tu kela kanang pai mo ya phi ye be kau tan chani chajarong pai tu yo tan na pai yo kita lah te pai perlak dedat snabha like share comment but subscribe ma perlak ko bless bon